Tugarra mazina EDGAR AKAMPA kando Omushana Gw'Ebyobutegyeki ijukanguru akashatu kugashahina mpaka hashamuka ndontezo kwenda kuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe ondukwate nebo wembezi bwitu bagine bwihangari ya Uganda ni kusima y'umurebe wa GNTV uri kuturebera inshonda n'inshonda we bari munonga kuboroho we bari munonga no kutukunda we bari munonga no kubasa kugezaho kurebuka ngo obwira buturu kubantu kuhereza no twine aho kwenda kugambira mu GNTV kurutaceshe mpaka mu mwazi natubatire programs zitari zimwe na zimwe aho tukubantu tugeseza aho tukubantu twega aho tukubantu kushemeza mu ngere tare mwe n'ingindi jo nawe tukusimiye murebi aho uri kubasa kubona iwihangari yawe no rebota Uganda yawe yemerirota aho yemeriye aho sitamekire nkaka konko mu ngeri yo kubasa kubona mu we bari kubaho we bari kwerindaje we bari kubasa kushanga ngo oyino businge we bari no kuma buteka iwe nko muntu kubasa kushanga ngo ahori torukweshanywa kubasa kuri yo mwebembezi kampa mingu echange chorumu abantu abakutire mu wese je bakakubeso mwebembezi bakakuronda na munonga bebembeza bakubasa kuba mutaratori imwe butoranwa uriyo mwebembezo wa stabero kazomisho gabantu ukaheza kiro rukushabaka ruru ukatungo mugisha ukakatungo kuwa katungire kubona konkezi shaha uriyo mwebembezi obwese je kwabantu bakutiremu ninga okuwa abasize kutungo mwebembezi kubona lekampa mingu yo no kirizo mu gagwa lekampa mingu abantu abakutorine tubari ko yijusya kampa myungu abantu abakutorine abo wabirusibano yirukangamu abo wabirusibano tekera amaju abamwe nango mukamuzina arahabaye bakika umwanya ukareba bazanda kimwe kapa myungu obwire nkobu bakwena bakubona obuherezo babo wabirino baraganisa kukubasa ko wabo ine manifesto abinji nkani reba manifesto mutazine rero akagenda hije kincho kugira ngo tinga akora manifesto yanye tugendera y'ikibina which is okay kampa myungu byona mubase kubishikiriza orengo rono omwebezo mu ngeri yona ni kusima ni kwakira kandi akaruko kire akutukija kuba tuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe erizoba ningenda tubene tureba hanshonga ibyo ubuherezo ubutwize tukigamba inebona ningane nabo kubambambuzo muramwa ndakikira hakumba gambira isuza kuba tuganira bajya kungiwe burizo muramaka gwanda kushana toro kubasa kuba turyo mu ihanga ubuhereza tutari kumanyo kuburi aha muntu wo butosha ninga turyo mu ihanga rero tukuba tumanya ninga tubadiyo tukahurira ngo empituruzo yo akubire no tewara ahirwa ronanka etwirwe nanka so ntiteko kujya kubigambaho twajandeho turebe ico twano ubwenge nebinike ndakabanjurira bo nyine mu studio ngenda kumaza kubagambira ngo abambagize kwenda kufollowinga parliament ninga ishenje yitwe nyine ryihanga rizoba nareba speaker obukitinisa Anita Among ariko rwaka ari kugira ati bwanyuma iyamabata guna basize kuba ni impebwa kandi nkatwarwa amini ngatwara kandi agakozere nabiri ntekatekire manyakaza amashomero gandi yajakaza amarwaro nkebyo aguyatwire bukedeya mwena gagire kushanga gashanga beregari yo muri wayo utashyikire yacu kugira ngo nayijagagura akagarura office ya prime minister wenga speaker mabati gakamagana 5 yagira ngo she's ready to buy and take back to the office of the prime minister tukiteka ngo naba ministers abanda bakubasa ko bari batyo nabone bija gukora ikintu nicyo kimwe ahabo kuba ito nk'abanya Uganda tukabire tushaba kwera abe yabire genshobi nkuko abantu bari kukigamba ninga nko ababe bagatungire bari kukigamba mugagarurira kugabega suppose kuza uburi yaho hinaga kayamba umuntu injeremwe ninge ya kabiri President Museveni president witu wenyine wihangari ya Uganda izori ya nyincakanye naza kuba na reba ho abanyishengero ningashina ubugana bamemba wa parliament omwihanga yitwa ya Uganda ahari kuja kuba naganira nabo ebituru kwija kumanya yaheza kubabugana echo nacho cha communicating of course was communicating wa speaker ejuwe sabiti kandi izoba biri kuna mukaga kuza kuri ya nchakare aho naho ni kimanyisa ngo president Museveni ne tureba naenda kugandira cy'abanyishengero nkomwe mbezi wihanga naenda kuba haburaki naenda kubashobora ki byona ntusa kubirinda umuzebere ya nchakare konka hona twareba bamwe aba bembezi ningashi ba MPs bakwanga bakushomba kagira ngo tubarazeyo tubarikuza kureba president Museveni mu ryabo harumu nareba MPs mu Uganda nareba mu gukiyaga obinji turumanyanga Hildaman nabandi binje babaro kugira ngo ubondo bazakutwakuza kuzayo ahabo kubandi bamanya ngo byari kuza kugamba nibyatuye nagambo butosha so ebyo nabyo biza kwija nicyo kubantu bugarira mutyo hora tureba amakuru agunze ni kweresa biteje briefly turukweba abantu ba Ududa twarebe emberezi barumu tukareba amashomero gabo kugari tukareba amarwaro gabo kugari kurugengo 2010 obu baterwa ritaka
ningashe obwa mataka gabasa obwitaka ryagwa rikabandamira abantu bakunga magana 3 aho baferiye kurwobo bwire ntungire amakuru gabere ngasasa munonga menaga abari hakafishe nyuma yazo bazega bagambana nijo kagagambaho akurwobo bwire abantu tubakatungaga any health facility omyanye yatirwe abo kwa Karum Health Center for tekagaruka hoga akaru mashomero agatagaga cooperatingwa echaretira abantu bokwe hatabeje abakuruga ha myaka 3 kugenda shima kuzaha myaka 12 tabari kushoma ahabo kuba okushoma kwabo nukwetaga abinji abari mu baraka iteje okushoma kwabo nukwetaga kutambura kilometers 8 kutunga ishomero rya hihi ahuri nicyendaga kutambura kilometers 20 kutunga irwaro iri mpaho ariba kwasa kutunga ubujanja bw'ibindi kebe ego no mwanya guryokwe imwe ko numero muta cyamatete benture abana ebane bakora nabyo bitabire birungi enjura yatandika kugwati ndi kumanya mu cyanga cyawe embere ryeta kwere kubasa kuba yagwa n'amazima ito kabahingi ndo twashemererwa ngo twatunga amakajura kakizireke mukamo kwa katwereza kona rebo rugudo rwo rukaba mukuzo wawe bajuruta nebindi kebe reka ngaruka hamuramwa ndi kwakira bo nyine mu studio batari bamwe na bamwe then base of course akubasa kuba nimo nyenda kubanza kwakira umuhozi yorokam oguno munyarwaye muhozo ogu no kibina cyatatuwe n'aba FDC ndebe ya Stamar bajugwa chairman wawe nakwakira cyukwanza cyabyo nanye nakushimira kusanga we bari kuyija barwaye muri turije mbera ni rubaya warga yujya eshankezi noje mutumurije nakamotoka kenijana ko kashaya nakatsaga hagati ya Rubingo na Rubaya akamotoka kashaya bakasiga hagati ya Rubingo na Rubaya nije bigere kuruga Rubaya kwija okay kurabaka akabanyangora hansaho nabona hakapika Afrika mutya kuri munyamugisha yo mango go wabonda kapiki we bari kwijo munyarubaya kandi hora nabwo ningija kuba ni kugarikira of course ni yanazo wa chairman Stanley Katembea ubwo no munya FDC kashu wa stamana munywani wawe Yorokam umunyarubaya nako akire chairman we bari munonga nabo kutureba kandi abo turikize kan tabasi umwana wanje wa Rubaya nanta kumanya konkana ni manyangurubaya hariyo FDC yamani hari abantu bashoborukirwe mbwenu abo kumanya imbere ko futambura mu Uganda na kwakira nanye okay we bari munonga Stanley Katembea ningija kuba ni kugarikira Bright Muhumza ogu nabone coordinator ahabo kibina cha NUP hora nabone senior citizen aho muremo runyero rwambarara senior citizen mu Uganda mu nebindi gebyo nakwakira we bari munonga mani EDGAR nikiriza ntangirire abintu mu studios kandi mbasime abwa sacrifice bakora ukorwa mahagabo za Rubaya umukurusi wanje Oitinisa Katembeye meya w'abantu akabere abyakarro kunga arya najati ninteko kuzaje TV nshobora nshonga izikwatamaga abantu so abantu kabon twenda kubasima kandi tibingi tubakanyire hangati ine tirina abantu bingi nkaba ko Oitinisa Katembeye so bacha bakurugayo bakagamba nicyenda ngo tubasime Elizoba nasibanya rushanje harho umwana wawe ngo tuheyo afiri mbwene kunariza ya rushanje narebe ngubu no gwakora ansoro kuruga aharimbar ari ntungamo ukakebisoni nagora nebiyina kurabaza zarwasha kandi ugangirwa koranse ubwo no gwakora songa nebiyina rero kuruga kebisoni warwa kebisoni kaza nyarushanje ngwino none ugereza no wari kari minera umukiro wo kweto gwa minera none usha kuzumu kuzimu so ati nuri abantu baryaho batire shonga nacyo nababuza ntimu namwabo naenda kubasima ahubwo bo sha person RCC ni FDC MP ni FDC norango at least bageza kwecungura bageza kwecungura abantu banyarushanje konka nyina ko mayisa ngo government ubw'ibimiro buhereza nimwe mugine mandate mugime akaruru tari kingi kiturakore kandi kinyarushanje kiri bukanga ikinyarushanje kiri kakoba hawaje kakoba ikinyarushanje kiri Rubaya ubuyakigamba ikinyarushanje waje muri wankiri ngo abagabo kabwese byo bari muna kabwe kiryo
aho turonto gamba mu cyengu doconga wazo mu cyamarwaro kazo mu cyamashomero kazo mu cyemirimo y'abana bituka nushanga abantu bona bajya mu okuheba umuteza bugura muri kutureba taro cyo gicu wareba nyarushanje ngo ene cyo kubaza kujya taro konka abantu bashanga gastabi n'amagara marungi mboshe nyarushanje umushiyeje etukopo chamizi no kukigura kuza kunywa mizi go kunywa no gagura ngo ngemera mingi bagura mana abuza manya inachibuza ndio tusengo nyanya mingi I've been to other countries tapu nibasita basiteko mwawe namizi gagahurire urupasa kuyata konka gahamna wagagura waganyo barasenyika hatuyebuza no gagura boko kanika kubaza kandi gagura hatuyebuza abantu batine mirimoni bagagura ki so embera nimbi generally ochitenisa EDGAR twabantu tujigamba te kwata wa FDC hatu orebere rutindo rwa kateti karuganga baguzira amabati 12 nemisimari yago nemiti yabagatera ngo miliyoni igana munana rwa katete nawo kari kateta miliyoni igana munana izo badishora hashobore bitwara miliyoni 2 bo bahandika kubashoza miliyoni igana munana izo zagenda abazahadisha nazo shire abakanso kaso iti yakachebeza yes manya chiri kaso wakachebezi wina kachebezi no fana wabwabusha na wazo kujira ne bwana na wazi sinzo ne bwana na wazo ibana ne bwana na aho kuzahora ne bagiraki ne bwana na obushuma burhona nareba omuntu omwe yagaruza amabati erizo nat nasheka nashemero na yandabagaruza amabati kuruntu higwa nabibere mbazitu bakagiraki bakazigaru omarwaro oburi yabe mbazi tukubamanya abamaba mabati manyate emba tokatira ngo bakarete gun point ngo mbazi bakakibira gun point embazi kwa diresi baje kwa sumuntu kakatembe ninga koko mwana baje mukwasa ngo imbazi giri wajiziro akamurebe wena mumenye ogoro kora sto watu imbazi na diresi hati wena iwoto kumanya koko na amanya bright reka nje kutireka watu imbazi na diresi reka maze ngartireka che bright innocent nomanya itungo kandogu niyo nakwakira you are independent is a senior journalist kandi hona nabwe na wine interest of bit ya politics kandi weza ngo umukire kaka nawe tubaze kugeza aho kwenda kuganira nawe nakwakira Innocent nakushemerwa ndekansa program no manya bright we yatandikire atebye yituruko naine kumushasha wale naine kumushasha konka nashemerwa kuba program y'Omushana Gw'Ebyobutegyeki shahedi yenda kutandikira cha bright ubundi nanye nkabasa kumugariza amasuko hata kirka bwohe yahika yakareba umutawuni yanje kabwohe ati no basagamba bingi uyu muke no kumukandaro rugemo aha bokuba abantu bari abajya mu bishashwe kabwo ekingwa nagambira bari kutureba murigire kutunganya murunga aho mbere buhire tiyo yakatesha ejo ne yakatesha tunayanga nawe naraba mburije hazaba kutureba GNTV abanyashema bari kuturebe shahedi numanye kintu kumanya twine owechitinsa road mayor wito ban road mayor nko bakumweta abanyakato bakucumanya konka no gambo wanjuria iba kwete yakabohe okay okaraba nka muhanda ogurkwambuka kuzaba hweju itweta amasheruka tugorgo bangano ukwata ngo bangano n'amasomo kuza kuruka a university kwija kuwezo no kwata hamwe aha watora Rukanga road itweta Rukanga road actually nisima umwami Rukanga ubwo akaba bumeya wito haza yakora umuhanda ubwo twagumwita Rukanga road at least kongo the main road wazo omisho girwaro rya mnyano wanje riyoda no kwata hamwe ejo main road eri kugendeka connectinga Congo je itweta Kampala ikora bahekaza Congo ejo main road konka wagireba no kwata hamwe so ni sasi bw'abanya Uganda yes ndi independent ninga nyine independent mind biyanje ni bugamba ko kunkubireba hata abanya Uganda batagire bakakora catch bright ya gamba okwerwanira ihari ya kigamba hecho umugambizi wishenge kurugagariza yi amabati bashano nakungera ngo sagegiyo na hetandikire nubwo hatungwe yafu no muzindaro abirarize ngo mukuru wihangara agira aba polisi ngo bazo mu kucyondoza amabatago afune bugagarizayo mwe hatu tubira bo kukanga kutu abantu bibe kuba rafuna bakanga ngo polisi yabizamo bafune kugaruza
notegateka ngo nabasa kuba yaendagara amabata go kutina police real speaker it is real namazima nakubuze kibuzo cyo kugira ngo notekateka ngo hatunwe yafu no muzindaro Brinari tutakuzerera atwira kwina tunaganira yakora statement yagira ati nkagatwara ntaru kucimanya ngakagatashira kuzabukede gakagarega bakaramoji konke kine kintu kiseche echereze 3 weeks mu parliament bakukigamba ngo abantu gakagarega karamoji na actually nago yabiratigizeho ningira kagagaba ari kucimanya ngo yabire saga so ahichikwiziraha kiza bwanyuma y'ebiro bishatu president arize gambira police ngweze kuchondoze shongezo abo kuba IGG muremi betkamye muremi ninjira no kuyashire bamuhe mugogonka ikumi ngwiroko gendera aho yabirugamo so president kurga yakaragira police nicyo cyaretera speaker wishingira kurga yakagira tahati nyagandi nagaruka amaboko batakwenda kwesigaza mose naboniye nango echo kwanza cyabiyo n'abanyarwaya imutuma katuje sente za parish development mo abo kubari yaranga ine deputy RDC wanyu hayangira ngo akigano babashuize maje riseze umwabire mbahire inizi mu bicupurize mu bituri mweto bakabire kubahereza ka sente abo konka triste mukete bekansize government igene bahereza sente nk'abatuze bokwe baya mwenu bara district basically babanza kugigamba tutiyo government really ubuhereza ubwere kuhereza ngashobwe twene sindi kiro mbantu otiriwe nango na parish mburu na PDM egero hone gero nisho tubakire tuganyirwemo yabara mnongo mutebeka nza program nomanya wofererwe nyokozara bakafutere sumu uriya harufu rwa nyokozara bakafutero esumu nyoko yafu uriya harwa nyokozara bakakugambira nyoko yafu n'ikisarani eto kisarani yetiye no gokcheta Kandi kibo nkiba hati ekibuze kiwambuza niko kiri tukabanza emyuga timba kuyagenze ngo abantu bonye bakaganye bamuto nabaza batamanya kuyagenzere konka yina ba bash abantu ba emyuga anyine mwana wanje tayebwa akenda no kuntomera kunguwe nazo myuga yanshanga rubaya ntoza himshija ati nizo myuga hati to bari 70 twene kan kuretera mu bari 70 to kubasa kore nyena ento zaza utakorire ezaza to kubasa korra ezazarwa utakorire ezaza wanyetegereza zayinazo bueno paris modo obe timanye buri kunu yambara umste beri of course ngo yangariyo eriyo muyangariyo eriyo wani ryarungo ndabona ijagamba natugambira mbere owitteriyo tukujema nyondi umuntu wahanze of course tekashire bona mazima that's true ni ndebe papura nyica kare baza district nibaza district kwakira sente kokito abantu bahanze pashi mode kwizira abantu bahanze kokito uri 39% yo murisa ikashimanya n'ukoko inyoti nyinde songa konka bazini abaziragiriye kuza tubakuza kuzitwara umuntu wahansi yono basota kunya ngo igure account manyana ate usente sente za account ha miliyoni we bakuza kubaha tene transport kubasa kumusiya wizigwera kwiha sente zo ngo n'umuntu wahansi kandi wari supposed kutunga sente kugira ngo uzikangungura aza sente ine kuzitunga kasekira kija kazagaba ndagira ngo na kuzitungira cyo cyo nacyo abantu tukachimanyira uzugarura tugira ngo nezo kunanga baya kirenze cyo kashikani kanezo kwihama abantu bworo bazikoze sente zikozwe n'abandi ngabo umuntu wahansi hati no bagumze mbazo musako zabo bahe sente bazikoze se barwo mu ruhuziyo rwa government sector amarwaro amashomero hono hirokari passport bantu tekatandikire PDM hone bindi byo tubiriyo abantu muri rubaya sinya phone mekani porani mugamba results zanyu sinya 6 zikaziriyo ibyo wegese urikurewe ina magara marungi amagara marunjaga tkushemere kuba ni nyingana se ubuzima government ni government omwirwaro tarumbazi uwo kwenda tukagenda hati tukazitara mwirwaro tarumbazi
tutari kunuza mbuzi tugenda asaba bitarati byigurira bakora cyatari mbazi irwaro siba ryigurire kashinyo ni mani nangwa turiye mbuzi hari mwente zinkureba muzamihembe zikuba ziri mu irwaro nemite ibafutamu zigihenda no reba mu irwaro ente nizo kureba mu irwaro engutu Orukumarire songa yawe engumarire songa yawe engutu zifiri konka wazira bamuwija karika nabwaga motoka yaguma bibingo tugende kirebe we bari mnoga nije ko ni ngarishira umuhozi bright nabani yenda ngo tugende niwe abuba urugero ko umuhozi nangwa n'abandi ko bari bageze kwenda kugamba government mugenda mugamba usira kimwe completely teyiniki wagamba ko waraganya rushanje taro ko completely kintu nangwa cyo kubaza kungamba kwa jotine kinareba nangwa shahaga ibina ora harata tebekine utwize ngoto no bari bagira ngo batuguza kunga turiyo amashanyarazi kindi kumanya kare umbiti byo nawe niwe network umbiti byo na wari abantu bareba kaje bashemire no gora yo ne cyabo cyo wareba one yo government ibye gukora kandi bikagura ndabwo gakimuta kusima ho nangwa kantuka kamuka cyo tukariya hati nataho ubujeni bwawe nimba nyine kada niba kuteka of course nuko ikindi bakiri hati umuntu w'ubwenge burungi bukoraje toshimye kubona wataho ubujeni bw'umuntu kandi akwire kada utamuterire mbwenu nicyo busasi wazo mu bujeni uhire imitwaro ya 50 ukabura agacupa kamizi ukabura icyo kurya ukabura agacupa ka soda nangwa n'abana bashije mu sendi kagacupa ka bia niko kakugura hadi no bakubuza ngo ubujeni bwawe buto nugite ubujeni bwawe bubi abo kuba yatakuza kwejabusha kumwe imitwaro ya 50 wana ngo kwakireje abagabuzi bakwakiye utumwe gaca mushana niyo tubagacupa kamizi konga wayikaho MC adabwamba ngo biyo mazyafu uwo mugati yakwasira tumura gushare mutashashwiri owa decoration ataha atumura timakono ntizeze embera nkeje yono ni leta ubujeni bw'ababubi hati tugira ngo government se zikoresa nezitu tukugira ngo tugishabiriza atnore kizibu cy'abantu bo nibatekatira ngo government ishimwe kuba yambe kabari taramizi ngo ishimwe kuba yambe ngo ishimwe kuba yambe ngo kabakorera ngutu ngo government bayambe ngo bakorera amashomero gabo ngo government bayambe ngo bakorere hadi amashanyarazi ibi byona n'ibishuru government ishimwe kwa nebikora. It is their obligation, that's why we pay them. N'abakozi bitu nitubashashire mishahara ngo batukore baba takozire tukabe tubabuza kamutakozire ko ngapo norekizi kunko babuza ngo guno wanu hazo wanu katete ninye kutura nyokandura gakoba urutindo gwa katete kari gurufire hona abakutura katete bona n'abantu tukatugira ngo abana bakushoma university bakabura imirimo ngakugambara ngo esande yawe nekagera urukiko n'abantu batarashomera na abana 200 ekizibu cyabo kikaba kiri ngo babashomere nkine baherega hati mugezire mwarumba mwagaruko umirimo yaba batarashomere bukozo tarashomere wakajya tinyo umuntu tarashomere ndabugiye muri amate akagari ubundi arashomere ndabwose amakara ubundi arashomere mwana wanje sende zabura konga nuza gusika capati ubundi arashomere niza kuvuga boda mwene kizibe kibine hati batashomere navuga atapishata kwasa kushoma road signs kwasa kuzigira okuvuga boda zema to focusing and accelerating no akota maziri cyamushanje zo za accidents zitabuye no kashina wajangonda nakugira ngo ukuvuga boda if you can be able to focus and accelerate
n'icyo ndiko kugamba na abe umwana ushomera degree amurumba muno oshomera degree aza mu matafari nangwa shiwaje mu matafari togarondera katari ayujure pari aza mu budongo jana kibaza ashomera degree nasika chapati tiana kona katari ka chapati konkana bora yanangwa ayikandire ngano ane degree hawashing be waka hawashing be zo mutawo mwaza ko zabe degree ni wenga ni bingi kuchira batashomera bray to kwenda babure mirimo bineza degree to kwenda bagiro kubaye bisaho na kugira ngo weshute nyowe na kugira ngo konsanege y'amata batarashomera bari bagira ngo bashomere abashomere kabaturumbira mirimo yitu nabo bakachwa amakara garoza amakara bakabe abashomere bakabe bakore vara ry'amakara konga bashomere nabone batemane bazombyazarwa yo ushaka nabona hatema amakara ekibaretire babarumbo ko niki kubagire gushobora muri kivoro abagabuzi babi muri ni kwikaho hati ejo ingware yaho endware ndijero umuteza program noza mu rufaro ntango gwajeti ifero urufaro kibasa ngo umuntu waremwa amarwaro garukungiri akaremwa gaganungu akaremwa agaso akaremwa gabushenyi akaremwa ga Fort Portal wena jimu rifaro nyashanga yo obuhereza obutari omarwara raganda gwana urugamu okukirari yagaga true hato chikomwe rwaro ushanga mabicweke ecweke chomo echaboro nechabagiga necweke ediga grupe yo choboroje nyowe abidu gambira bori bashimanya kandi bachimamu bintu imama yangu government ya Uganda kwa tomushoro go munya Uganda yayombeka migwaro president yazana TV yati tumbe chiri waro mbara konka bakureza muni ba nabo kubasa kuzayo manyeri cyecho cyamba therefore akabona atubiha niwe no kuzayo manyo okuzayo kubasa kumuyazayo no manyesi meza anterere zo azuka na fizi hata ubona kubana bantu bebasa bani manteresmo Bright ibintu muri America omutesa program emanya America boro bariyo kuko umuntu nazo mu bwaro bamuragura ta numworo yes kuko mwana wona asoma numworo yes kuko ngana tugali ingaho tarawe America bakine na level yo kushangana bashabiriza just win right yo kutere no problem manya yo kushaba ubuhunga hata kindi kubuza na kugira ngo America nyoni njo mushoro America ni njo mushoro ngoro bohereza na kutereza ubuheza America ni njo mushoro ngoro bohereza nyomu omushoro ninguhereza owochitini sampaka President Museveni Rita Road Mayor Kachebezi wabo gishashwire nanka ondujo no hano rukari akabambara for the case of mara abo no twimishoro yitu so naba ninkubuza nti ebe y'amashanyarazi ya Twitter tokanye utana bakabyanda tukanizo bakushashu bakabyanda nabo buze MP wabo so no kwefa so nyowati niyo ninzira itukana tubahetse ente ubikawo mwakozo buje nikatwabutwerire katarya nakabuzo manye kama wakozo buje nikatwabutwerire katasha na keki mukato kandi mukamwe futo condition kat manya twa tuije watweta hora tabo keke abuje taro buje nangwa echo kujya kibure ko keke beho now omuteza program na kutureba tuntungira ngo minimum wazo waruga rukunjiri waruga wazo mu Far Hospital bagira ngo irwaro rimebisheka bibiri aboro nibazo wabo abagigera bazo kwabo omuge omora aboro bakuza abenjiri bararana hero bategwe ejo batebeje kubita kwi konka president Museveni kakuza TV atkabombekere irwaro kasha abagiga kabaye bine mayanja abagiga kabaye ibintu wabashobora abagiga kabaye ibintu wabitekerezo hati ejo kugira ngo kandi ushobora kwata umushoro gwitu obombeshere n'indwaro kunufaki tema ko ntekereza because we are saying if you have your money yes private hospitals zero obhereza bukushashurira bukanyiri omagaru agandi abantu bine very many good health facilities privately. But even that private wing has very now, good facilities.
private wing in a government facility icyo tugira mu cyucibwi abo umushoro gwanje umushoro gwa KTB ubwo bice tisente za president Museveni nyanye kwa nonyamu nanye musoro ningo ni namushoro gwawo kongo jangu tubafise tokumukayo tabakuzibirayo muntu kurekana ingira shawo yawo shawo kandi bakatoko conditions tubakuzibirayo muntu ngo bakatoko conditionalities and me accessing a government facility government service there is no nkabe hataro condition kabe ninyisha ndagenda passport yanje ngitunga omutesa program n'abaturikize school fees ngenda ngambe ibintu binajyo school fees ebire kizibu cy'abazire bona iraho ndikura ngamanya ngo abashije nibo bakujya amabanje mu family kuwa biro ojyo amabanje ngo mushija omonyote na nabona nabakafuna banyurusa naye ko mukomukazi nampumurize kongashi benshi wati mu mukazi none mbaje sente nyingi kushira zo mushisha hato mushe basaba mwirukize umukazi basaba mwirukize hato nuwaye komuka ikanene ko nibabuza owisha no mutabani wamo bose mumburize owisha ni hija tata wabana ninga nabakoti numushana nabuza hija bakoti ninga hija muchara hati buri family bakutura bona umukazi nabashibwa umushana nabashibwa ngeze zikurazo no kuzikubaza agotimazim I can tell you in Africa hari mensi zikurenga 15 ensi zikurenga 15 ezo kushanga ngomwana yaga kushoma university yamara niba muhumurumo baba tagutunzire bamuha esende zukinga no gwini umu Africa ni yes I know I briefly echo kubaza yo Tunisia Morocco Libya when they had not had the issues of war. So regional mata issues. South Africa. That's not the case in South Africa. You just Google. I don't know South Africa. Google. Okay, South Africa be leaving out allowance. What about Kora? No. In South Africa recently, Soweto were demonstrating conditions in Bizamarwa. No, but also South Africa. But they was demonstrating. But when the more. They are completely hard even I am not saying in South Africa but when you Google abantu tugamara betegereza bari mu South Africa ne yakabiti umu Africa umu civilization mu sente no bugiga kongejo tukubaza ngo abantu bayo bamaze kongejo turontsha minimum turontsha education turontsha imbazo ngwaro turontsha imihanda so tugira ngo abana bitu abazire bitu barya hakatini basene nkikondere habwa school fees what went wrong tukagira ngo president Museveni akakora shobi okwata marwaro hita kwata mashomero hita katumi kono yabashubuzi neshi tsigwiri omwebembezi kushubura n'umuntu wari kwebembera kushanga barwo mu Ministry of Education bine mashomero kongakani ba supervisors bamashomero ga government nikimaze nibakora cyangwa munonga kugusaka government mugabo gakore echo rusumani Minister Muyingo aina mashomero kama kubyana mutamu which is okay if it is okay for you me I think it's not okay okutunga mashomero it's okay manera aina mashomero tashobora na serving because he is appointed as a minister to look after public schools but he is competing against the same schools he is supervising. So no believing and why the mashomero tsikwaza kumudetera nyoni tekateka ngwabo no bembera abantu ukaba takushubura nabo nyoni kwebembera that's what I believe in ni tekateka ngo owestiri sakatembi yaba meya wamara kuwa tashime kuba nakwata workshop ukahura nguza workshop zambara sitezona nizo mu hoteli no yakuba ni hoteli naho nibageta conflict of what interest because by ko mu hoteli yabakashanga ubuhereza bwaba bubi nibatiname yakumubuza tu menu wakabe nabuza tukamwatureberera kubitakabuza hato okubako yemwembeze mwenje mayisa ngo hotel ya business te kuza no ningira ngo you choose to no choosing ngo tunyowe obona abameye business reko mu steka asoka njirugo the hotel can still survive kukwero hati is not a mayor is the hotel yetero unande hotel ijira ba tandatu gachibura so point ya ningira wakati baden kazo yana sento ngwe kabenshobi kushanga ngo
abemeza bitu ntibashobora n'iki batuye mesente kino cyo kubanza cya kabiri government ya Uganda habokora makontrole ga school fees kushanga amazima ngambera rwanu ruzo namba watu mwana wa second bashobora shura miliyoni muri chwika for what really for what and moreover in a government school naronda quality education at quality education ni bashomesa sari base elikutana n'abandi kandi rero reserve star abashomesa government ne bashashura obuhunga government ne bugura ebizimbe government kabyombeka ebitabo government ne bireta 1.5 million. You have seen it. Omwana w'umworo no yakubahikiri tayine capacity yo kusoma shomero runji habwa school fees. So itutaba ntugamba kandi utakaje ngo abantu bakore mu kuza kushoma n'abantu niga ba FDC no n'abanya Uganda namwe n'aba movement abakuze n'akatiki kondera nabone bingi nibatureba nibakigamba ngo nabazima omuteza program orikumarira ndikumarira ariya kandi ariyo sho ndikumarira shongejo ninyenda kugamba kintu kibura byemirimo unemployment government gakigenderera kugira ngo abana bitu babure mirimo haba kugira ngo factory zabire zigiza government hotel zabire zigiza government projects zabire zigiza government industries amakuru ga government gakabagaruka umwonyo government ga factory kati zabiye zo kureba zigiza government ni kimanyisho rugara kuba rizigiza government soda ikagiya government na nebindi byona bikabya government ama hotel gono muri marum gakajya government amingi agitanga amazina Uganda rero nebindi government yabigusa bank abashubuzi bakabine bank bakweta Uganda Commercial Bank yukugira ngo abana babo babashubuzi wanu babone bemirimo tu batunge sinzi zamagoba machi abahinji bakabine bank yabo Uganda Cooperative Bank ngo abana b'abahinji batunga bemirimo ekintu cyo kubanza cya kabiri abahinji benyine batunga mbese zamagoba machi ebigona bikajumura umubwire ba President Museveni na NRM no akari kubye biriho ibintu bayahibiri but me I know bikajumara now hato kugeza program muri kwendera ningira ati government ya mazire bigona man omu government ya Museveni watunga degree notebo karuko mu cyaro ejo giye kafura niko kuze kibanje kugira ngo utungamire umushaje zo kuza korobwa house gabo aheru kandi watembe nyonyi aba family nabwe babire muketama ne bajibaga bajangwa shaka go mukama kuza korobwa house gabo aheru kongatubona ati ni ngambira mazima ngu namazima hati ni cyenda ngo ekirango UPDF ne ekaranga ngo renda abamahe qualified barara bakari benda bamahe igana hamwe udushikira ufana biya hakawari kare kwa yoza kusoma mahe wa ukubohambire zumme ukuhambire oyisuro muntu oyibire ningo shembero mu kirasi ningo rozo mu mugubuzo rumogi of course ngibyo inada wadizi bakaba bafata a society reject tuzakuzoma kongati abo kore cyo kora kikabura no jango mwana ni PhD naje break ubwo twurona cyo kora kikabura nabaza ko ni PhD yari kurora nda kuzoma no baza kushanga umuntu je ndeka mayo kugira ngo yarone cyo kora kikabura bana tena tugamba wo kutebona ashanje mecha kugenda kurra tujya ngo bingamba ryo bikiri nanyi ningambe teka yanje bantu uko wajigamba no we ningambe teka yanje kandi teka ko ushanga ebwo bigwira nyonja hanje nibwaba bibwambira muri mampura kandi bayitegereza no ndakushaka umwana hata yindi kuri konka agishirekera umuka nana wataho muhari kore se yasene yafu abwo arebera mu cyande ngo bajango mutera sene yafu najya natore diguri bakuminga ngo ay over qualify ushaka umwana yindi yasene yafu napta umwe kandi ushaka abantu kemitware yana nibenda kutaho umwe kandi benda bantigana amahega bagatanga ba competition ryehigo mani kibasa ngo abantu bine cyo gukora to kubaza kwate be y'amashanyarazi ukagita higuroti
ukakwata mishore karengana turahamwe ukabura kore ngudo ngo hariho foreigner investor urate factory mbara numuye the investors will mungambi just tell me you are in Barra. Tell me one factory that is in Barra. No, in Barra. That belongs to an investor. Barra. Kakoma the factory. Ilikuwa sawa nturukaga. Ekabwa na why kaho imbebane kurumani enjo. Wako kandi ya minister wa trade and industry. Hati niwo kubata kuchukora ya minister ya ibi. Ekabwa kabiri minister. So amanya uri akabari de facto mwebesa Francis utawa kumanya. He was a minister in de facto. Ministers. Harba banda ko warjao bakore bintu byabo. Binamani hata mwene kushiti nzaje no salamu sare. Torode vice president na andika they have gone to meet the vice president. It's okay. Stature ya sare is na wangu ni minister no ya disi no salamu sare koga ba minister wani mwinebe ko kabuyi right bari wakati position bari urgent ko shango ine oyino umurimo muhabo umugando wabari nonga break nje kubone kwakira wabari nonga kubona tureba uri RGN TV EDGAR AKAMPA turiyo mushana Gw'Ebyobutegyeki ateze kubona kureba ubuhereza ba government ndano muntu utosha itoko hanze mpaho tuganyirwe muki tureba zimwe projects zigamete kugeza kwenda kutusia kandi twazijebere ningaje yazo twishikize tugezeho ta kwenda kuzikozesa of course twatungeteka yamuhozi twatungeteka bright ngenda tuzo chairman katembera then twargizo innocent bone kumura mukache chairman all seniors and of course ebinje birebire that no doubt think wasakakana okutiya mu studio nimpamya ngutine yarebire kukira ibyo rebire government sisters bana zimezindi wazirebire kunkanye nantu cyo kwashana twadukirizangane ngo government sezora rebire haro government ino businje nkeje cyo cyo kubaza ecya kabiri opportunities paho zabanyinji iraba kabazo mahe bagatinire konka bakura batine cyo gukora bagahungiramo konka heart break kuko yakugambira line yo kika abantu kuzo mahe nibinji kucyaro kwa imbare bawaje tabantu ntwera abantu 10 hija abantu ko mutwaro cyo kumenza now it's free you can easily join nebindi kebyo yabare munonga ndega nabo kutureba mbe no tangaza ko kungambira ngo usingi usinge nturebera miringo mingi no basoko boshitamye ntukoreba ngo no usinge konka musamire bom ebizo byine tukubasika cyo kubanza abanya Uganda ari cyo kubasasa munonga cyo kwatirine no buhereza mwana wanje yabwamba bright education ubwegese nyobo narebereho nobo nashomiremo hata no leta umuntu ahereze na senior 4 narse ahereze HSC konko wakare ubwire bwanje bwakare wa senior 4 namukiza no gambo rujo no doubt okay twaraba hata kukiza biro gambo rujo tubaro no shangango real education area kwericho muri hanga mu East Africa Uganda no yaberekiza mu education kunkati ni yerushemo mu myaka 3 na mushano omuzire kuyabire abayino mwana we yaza kushoma yazo P1 ashanga mu abana babakamo bona bashoma hamwe babuze bukushana kandi umwana w'umoro aje singo umugiga amagezi gamutwara natsa pasirize government mutwara konkabwa hati umwana w'umugiga still nubo bakozere kubi kandi ubo bagaruka bakatwara aba corruption ejuru mwihangariti ibindi gamba abanyana bajya bwije banya corruption ahekire ino mujwenje guru munenju mu Uganda abana ngo tukwikiriza ngo nabakitunga scholarships abana bakikagenda bakigenda bakore bashomera scholarships babuza ngo umutano wo no ipapuro byawo biro ati ubwiro bwatari bakubuza ngo umutano wo nabanga yabo kuzitunga ubwo wargana keji rubaya kuriya bamuheza scholarship bako batakireta kugitunga no yakubashire akozirege takobasa kuruga akazantari akosete takozibasa school fees tabuje basa mugatembe no jya mutara abantu bokurgaza kazaro bokuza ntari bakashomera kandi shawo mwina akayo nakwegambira enako ibintu byabo konkira umwana akabagira amagezi bamutwara ntari hasho
konkate ntare no twarwe sente kandi z'abatini wanogamba mpa wagira ngo amonge amabate yazaga guragagarura amabate gaguragagarzayo konka wagagarzayo ngako ka pocket change speaker amabate 500 kaga amabati 10 wagagarzayo tabari mbaronda amabate 2 ecuma satakiro ngo tocho na suspectory umushuma tuwote shitegateko speaker tachitekateko we yikirize bare bari kumutanga mpingo bamutwa mucomi yikirize ko umushuma wo kuba ebizibitari yo nabikiriza kubugarrayo heje niyo iganda ugiye to kwenda abantu bide open obwera fungogwe hati cyabishobyo yajigarrayo iganda sho bagirira abantu ayituriya naona president Museveni hatari yashobangirirwa kuba akaza kuronda ba fishermen and fisherwomen hati bakwatire kimwe no biyamba byona babitwa hati ebintu byabe naronda abanyakore mbagira nabona ngo akayaterere fumu ngo ukuzagira munonga narishenyo kuguma amahega nazo nkugoti hatware banywa bajya opposition bajya ngo itoko tukuzayo umunanko muri kiko rwakuza afata kororo kungabaza kuferwa president kubanaza kwa addressing abantu ba parliament ukanga kuzayo ebi bananyirire habo kwa kuno jangu bajyana bamanya konka esaga zone zibireho twaza kuruga tugire ngwimo ba ministers n'ababinga n'abatankaye bajubaze ku investigating aje abatakikirize aba ba member of parliament bambaza kuzayo konka tubakuza kuzayo ko bamanya no bakuyamba mutujya ko mukica bakamugambira kashi bamugambira hati bamugambira bagambira ati of course tubashi mugambira atako twaraze tubashi mugambira no bakugiriye bako ntuhabwo so nabazayo kashinje maisaki omuzira yaza kwetiziye na nana kumanya utajya ngo bazire bakareba kaba marage tamazina ko mwe nabije ingamba ya bright omuzira kumweta muhumuza twabitega dayo na humuriza abantu kandi baramaskusha gwe shanata muhumuza karfari wa urata kumuriza abanyayuganda nabagambire bibe kuba ukande bikiri hati education ege kafwa no kimanya nabo kundi yabo bampurikize no mango education na heri tiyo twakube tuyine wazuma rwaro bikirize wambuza ngo ubutegeke w'uburu na n'uburuho n'ubuhubundi ubukira butayi bwabo parliament ukajihura ne ikiraza ngo kakando bote mazima kakoraje na n'abantu bagamba ngo amina karumbi hatwiyarigiro kuyafu hatabareba uburungi bwe ebi yakoze bena no kumutegereze ngo areba burungi kasho guwakariye biyashangiriwe ubwo kabumuri ebintu kumukagane byatiro kashibiya hati waguze kibanza cyanye wagenda wagura motoka utinkozere waguza za railways wagura na enyonyi zo washangiro mazi kazo shanga 72 commercial planes na 17 ezo zona ke ishoze ngo zikazo no stakutwara abantu zikazo twara biti zikazo ro transporting abanyayuganda wahora kana population keta keyonjiri konke bintu yona bikabroho byargo hati okuno kujubisa nango wana ni mpura nagambo kujubisa umurharabo kujubisa abanyayuganda ko kana najubisa abanyayuganda ebo barukureba so chairman hata icyo kugambira icyo kubaza kureba ahendo gambara president Museveni nenshoberwa ako bamwehingurize nanko vice president akamugambira twuka ba mafias barenga ihangiri tiyakireba hati ba mafias bamwehingurize takine wakubasa kubinga takine wakujya techo wakoreki hati najya guborreme abo Uganda yito konka kuno jya kati yakore cyafayo ukahura ngo aba minister babona yababinga abanyayuganda basakushemera bajya ngo yes hati president Museveni yazakora nabaza kubahana ku rugo mu ngere zindi konka tikwetaga no teresare kubinga nabaza kugira ko yabahana mwingato bwa yagarara y'amabati kwa kwa yagarara ka tujye mu yabaye no bushobozi bwo kumbinga nango bwatine konka hona bwe akambinyira to muti yabo jatinka gatungwa ombushu mu arho hire naka a statement yajya ngo president Museveni takine capacity yo kubinga umuntu we nabo minister bana na umuntu we hataba ni wati chizejo yes aina capacity yo kumutaho taina capacity yo kubinga atachiro mano kumutaho tajini atachiro capacity yo cyana mugaci jini na muganzo we nk'abantu baremba murebero ati parliament yashinshari ngo umuntu of course oba yambero bitambehera iwo umuntu omwe
niyo kuja kureba ngo bambehera exactly the appointing authority parliament yakuchweramu nikisigara ati kumasana batachwine mbwezi. Okay, wewe runonga chairman katembera ija kubone kwesha innocent. Yes. Niyo nahurura no ikirizo cyo kugira ngo tugendera cyane muganza kugira ngo tayine capacity yo kubinyabiza the president. Edgar reka mbaze ntandike ndukugambira ebintu ebi nyonko umuntu kandi independent mind hariho ibintu ebyo utakubasa kumbihamo na myaka yanje yinyine hariho ibintu president Museveni atari kubasa kumbiha Museveni atakubasa kumbiha icyo kubanza Edgar erizoba twantukuza emyaka ya 2005 kwiha universal primary education itandika bona baso omwami Ismail Mulindwa ubu director wa basic and secondary education ministry y'ubwegese tiyashwara kwemera rumisho gabantu kugamba ngo ekura kurine akagaruka kagamba ngo urukumo rwenda 9 na mushanju ubwe baronkiti ekabeine abantu miliyoni 2 no bucyoka mushanju ubwo abana babiri ba benefiting aha nkorejo turahamwe nyenda tugendeje nkoreke ngo hariho new government atari kubasa kumbiha haza nkagumaho ahagati tinkagira ngo ninja kuzoba stanure katembera aho kugira ngo no wa FDC abo kuba kurigira abantu bagamba impura bo tubakarebere ineki government riyo neko nyo yes hinahi kubirebe byekozire konka hine byeri yonegeza kutubi ngo omwaka ogu obwa hati twine millions 8 z'abana abarimba benefitinga ahabona bashome ya primary braida kurire ngo biro no gamba 9 na mushanju hati yani 2023 John government ya Mwami Museveni abana bo kumara P7 abana bo kumara P7 tingagira ngo nikirungi nicyo nagambira nto Mwami Ismail Mulindwa ya tiyashwara kwemera romisho gabantu akagamba ngo ekozirege just difference ya 6 million turiyo tutunguka actually bavuze kugitandika bakamba manyango myaka 10 nebasa kuba yakwatsira abana bona icyo kanchiteka nyanda kucyo kureberaho nahurira wahaka nacyo kugira ngo sponsorship za government hati iwe no ikiriza ngo nizikora wabo abasomere nanye aharishema premier school nabakimanyage innocent kakora points 14 ezo tinku zisheka omwaka gwe 2018 ndiyo muntu omu district yona owa applying kufuna loan scheme ya government bya district quota system byaremye ahabwe cyanagambe cyaki cya corruption abakansha bimutwara 5 face to face kozire points 10 akabaha babirangaye abo yo supposed to report kugira ngo tukakemeza corruption hati nyine kaya abantu we yakora umushango hati mpaba benkaye hata aba parliament nico nani kugambira aba parliament kurugayo kusensharinga na muganza bakasindike papuro wa his excellency we akagaruka kehoreza na muganza tirokoze yeshitano mbo ya minister abo kuborufu hata no teka ngwaho ejo niyo government itukwenda manya government itu ine zeshaha kingu manya kwa chimu kwata mwisho manya parliament yo neza kuchama kuyashire mu kisigarira president tinayanga Edgar itekera tukumanya constitution itukumanya ya Uganda itukutamburiraho negamba ngo judiciary legislature executive nizikirizana judiciary yikirizana na executive nizubaso kukoreki parliament yashara parliament yashara muninga shitweta legislature ekasharamu iwe executive ojuka executive ine hedo now nonda kugira president Museveni na singo bwenge ba member wa parliament ubona bitino parliament kokano basakuyo tokwasa kuchiza no basakoresha bi no kurigira assessment ye komuntu nkahuraho statement emwe yo kugira ngo president Museveni no teka ngo akanshisharinga na muganje ijyo kajihura bugura ko kuna kugigamba yes. Yes kandi na provinga right ahabwe reka kugambire oguno muntu oherizo mu ministries ishatu hari gukora y'ubukorobero konkano bakimwongera ministries tokamanya what is behind tokareba gaba ministers au president ya appointing in parliament kabanga
kubanga kandi akabareka that means which question nayo hariho uruhuzyo ruba kututeka bagana bakabara mu munywano wanje kakoza back to your question Mohammed, back to your question. Government yonka government inebye kurebe kareba ngo iyo ne kora achievement hatu munywano wanje blight ekiyana agambaho oturuka twashara ko bitu nabasokoreba mu government ebyaru kwenda tebirumu konkanyo we muhumuza uri ku rwarubaya ngirebe nareba haza teka zitu nizitana konka twena twino kutukurebe kibe bindi bwito innocent umunyasheme shaheji ninkugambira kugira ngo omashomero gashema tugina amashomero garmu abashomesa konka nanye tina kubirenya namushomero kwena nikabenye namunyizentari bright yakigambe cyo kuza hari ya refaro okashango private sector ho okashanga ho public tuko chikumanyisa ngo innocent kari jaine meme twaro eshatu we nabaso kugenda guro bujuma hariya konka muhumuza yargarubaya akija kandi arukubi akika hari no mutwaro gumwe tarukwija kubasa bujumo so government ariyo netuteka omukacyencuzo necyencura mebe abe kwenda yokora arebo rukubi utakayo kwasa niwe sigira higo. Okay, bari mnonga ni sente nija kubona ingaruka we bari bright ko bari katembeya we bari of course namboze EDGAR AKAMPA tishiryo Omushana Gw'Ebyobutegyeki ahari GNTV reka twumure ukace twabe tugaruka tuje kuba tugaruka tuje serveza hamura mogu otakarwa We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. This is GNTV, releasing life. When you talk about our motherland Uganda, the pearl of Africa, you cannot fail to smile because of the smile that fills the faces of the citizens. Our nice good weather and nature that sustains us all, that enables us all to continue each in their own way because we are all different even according to each individual's work. But what joins us to become one person is the sweetness from the flavored drink Hallelujah Jingati drink and Hallelujah Tamarind drink. The flavor that quenches your thirst while at the same time treating and healing your body because it is 100% natural. Enjoy the drink that has got the tamarind juice in it. Made by Hallelujah Reflexology, Healthy Solutions and Nutritional Research Center Limited. Get yourself a bottle of Hallelujah from all shops around. Omuzeire no yendisho mero umona tworo mwana kakuru mwana gubwa ruhanga yehumure Code High School Seta Bajo neja kwikiriza kiroto cyawe nshangwa kigunga Trading Center kilomite mwene chweka ukuruga hargudo nyigendo wa Kampala na Jinja. Code High School nisho mero ya mixed O na A level nchomesa arts na sciences kandi abashomesa betu batendekirweje omukwera abana okuba bebembezi barungi banyensya abana nabalyaje bazanaje kandi bashomaje okwehandikisa ne kugenda mesho teresi mwezi okumanya biri kukiraho 0 mushanju zuri 3 atano nibiri ashatu na mukaga chenda nina ninga 0 mushanju 85 mushanju nibiri ashatu na 8 ashatu nemwe ebishare byishomero nibasikira buri muzeire leto mwana wawe ahari Code High School tori kwija kwefuza. Code High School, transforming tomorrow's leaders today. Bishop Eke Jose yagaruka yatungamura yaturetere cy'imvuguto cya gospel music obwari kujaguza myaka 18 y'amezi rumushisha icyo kweshongora ebiro bibiri bapaka no mwakogu abo cyo bugara mu motoka n'ibigere twena tweshangari
mukuzi ekajoza tumitendongo ya Yesu ashagatirwa beshongo zibona bamani nkajo itendo sekumatini Julius Muhozi Simon Mirembe Nora Nankunda Happy Alex Peter Zonemwe Sandero Kundo Disan Kato Julius Soki n'abandi benshi okutama abantu bazo kusoshora ku 5 abakuru mutwaro VIP mutwaro 2 VIP mutwaro 5 teboza family mutwaro 3 abibyona bishagitirwe The Rolex Booth Ahiti Emoket Technical Services Bonus Technical Services Limited then Murukuru Electronics Interview Generation Shoots Glory FM New Ways Health Limited GNTV Clean Point Salon and Dry Cleaning and Mechanising Hamwana Grace Radio kwenda kwetu njira tiketi ya buchari kale Teresa Manzuru mushanji munana mwenda atani 5 chenda dina 28 Mikono chupu Chinyumira whether it is Katogo, Chikomando, Rolex Majasa to Nyanya Mbisi. Man, wherever I am, I enjoy Chinayu with your TV channels on my phone. Enjoy a new world of entertainment with over 80 TV and radio channels, plus movies from wherever you are. Download the YoTV Channels app from your app store and enjoy 30 days of free streaming with MTN. YoTV Channels.
We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. kandi niyongera kutangira okiri hari GNTV Omushana Gw'Ebyobutegyeki EDGAR AKAMPA ninkusimba ninkwebaza webare kubanita webare kubasa kutukunda kandi hona kor kubasa kore ko yono tureba beno manyangu program y'ejenebero ho rwa kashatu kandi uko ni kwetera abantu batarabana bamwe tugeze kwenda kuganira haba nshonga ibyo bwebembezi ningashiya bingi kubasa ku bantu y'Obutegeki and indeed no Mushana Gw'Ebyobutegyeki nkwine kandi yera kugira ngo tuje mu cyoka kitingire cyaha muheru ahashaha mugagantu bantu heza konka ko kubasa ku buryo ebitwa tweza kuganira amasomo gitu gakundiraje obasa kutera sumu enamba za kuzaha screen aho obase kutiterera obundi giro buhabuzi ugire kibuzo ecyo wakwasa kwenda kutuhereza then twasa kutamburumisha aho kwantu bantu ganira kandi hona turi kuhamya ngo tuba turi nimwe kandi nimwe muri nitwe nahabwo ecyo line zitu ziriho zaba open kandi akire kaka twabona tugeze kwenda kuganira no basa ni of course kubasa kutera kweri kuraba muntu tuje kuba kwata tujya kuba tugenda ntura ikitekateka cyawe kikuru cyaje no kurebuka ngo watesaje waganiraje then byora yose kugenda mu mission nahabwo ecyo wabana ureba ha screen yawe inamba zitu ningashe namba yitu ya studio that studio line neheri nahabwo ecyo no basa kwate so ya hotel and feel free by expressing yoga business yawe ugamba horo kuruga then twase kugenda mu mission of course wageze okutera ware bubundi etara bamugumiza abwenshonga iyo kuri abantu ngo mugumiza bagara hotel ewe ubundi kabasa akura nabanye nawe tugaruko wamuhoze then so bright abo kuba bright ni ndeba obusinje no reba kuba bwije nabamanye nanduga hari ndabandira munanduga azona zo tugumere twiba utachimanyire mose niyera ticherizanga nengu byona ruhire government tukuza echango cyo rukumanyito nk'abantu bo gutosha obo kiryawo kiturengere nikiya government credit no chere tane y'ubucyamukama Mozo rukari. Kuri tiyo yo kwitsa government rakache. Ya terecho. Ati. Kanogira ngo. Iyo muri isa, oyino mwanya go kurisizamo, oyine no basa no mbazo gwente nebini kebyo. Mutebe kansa program. To witurwa ya karwaze. Twargumuzwa twaza mu kifuruto. Nahafa mu kifuruto cyo government umusaho w'ugongora polisi. Omushana Gw'Ebyobutegyeki. Yakora. Tinkareba kangarwaze ya honta kamureba. Narwaze kifuru. Nkamwita. Bakata hakachiko. Abutushire kugambira aho kwatu atakamureba. No muterese ntakuchukwa. Nagambira bakachiko. Takumanya office ninga hari kubaro kagero kamukirira gesumbiya iza kurema. Office ni shanga tari mutomanya. Nkuko nibyo byona muhuzika bikukikamira. Tunomshaho toyineho kumureba na waterese umuto kumubasa. Aha. Embazi iyo pose. Kiriyo muri kwe. Bizo tushoza abantu. Bizo. Embazi zitero entezino. Ati cyo nakigamba nacyo kandi mu politics. Embazi ho wajigura no jibona tukigira. Atero. Tarumbazi yeta. Tero tekwekurabo. Tekwitago. Ngo hayi tukubi. Ngo hayi tukubi. Mwe tukoraki. Nguto zifiri. Abembezi bo wanyu uragerezo kwenda gukora iki kweto kubengeginga. Nambwenu nyenda. Yes, hello. Yes, GNTV, hello. Hello, GNTV.
esimu yito lyaha of course studio line yito lyaho wageze kwenda kutera obeno manyango noraba mukana tukwata ushomeje na ndejo gitere kandi uko kwasa kutera ubundo buryaho watu ngo kulemesibwa mugeze kwenda kutera esimu. Hello GTV, hello. 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 GNTV, hello. Wewe bali kusimama zina na huaterera? Wewe bali mnonga niyo kureba amazina na huaterera? Hello. Hello, kwa kwasa kuria line tukurire. Okay, olino tureba haje TV tujya gumiza mukonka gumiza muno teresumu nabana atunjira okumanyisibwa ngo harimo akaremezi gace konka nimpamenya abo kwenda kufitera mu rubinji kandi chance roho twabana tuganira kitakuzubira kufitero tareba abantu bagenda bageze kwenda kuganira tujya gumiza muto enda kwata amasomo gani gataragamwe ninga ganti yo Omushana Gw'Ebyobutegyeki GNTV. Hello. 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 Yes, hello Nkurire. Amazina na huatera? Bahita Chiza na Terra Katete. Yes, Chiza kuruka Katete. Bahita Chiza? Yes, Chiza. Ikibuzo ningo buhabuzi bwawe? Ati mugano wanje Katembeya. Mr. Katembeyi. Akuriya yo nakura. Ni murga bachiza bakara kate. Gumiza muno gamba tikine shonga tukurire. Kargama na igoro wenda kumshemeza. Bakamparist yeri tena nzakura kwa sieta tire chabe ndati ati mungu ngari ni ya government have fast. Kaza kwesha ngiraisanga ngiye mutoro yima kumyana. Izuka rumusho kuza kwatu gamba ngiye rutabo. So nazo kushanga nashanga kwitwite abantu bahazi. Government ate jabanyigura bayigura batukara kate cyo kora tsuru. Amaskoto totigine. Aho mutata yopa ugecha na chemata. Bolo koso tamu kurga pa kiba mabade. Ukuza kuyamba aboro amutanga kwata mutakagiba kakatoa kabuleka. Wabari mnonga munyakatete kandi wabari na of course na rokuteza kwa. Ndibara abakweli mana baza kubareka. Kandi baze kwambata. Baze kwinga. Baba yezere kwabinga babinge wona na speaker bagendere okuba ya representative cyuko tanaba cyo gusoma. Okay. Ndaka tembera nubwo kakore no kuchika je kunga kwina batreka batukara kakemaka. Okay mure no mujako. Okay wabari mnonga kandi wabari of course kandi yongera kusima ko kwasa ko ko basa kutere namba yitiye nyine studio line area ha TV yawe yo kwasa ko no kwenda kutera tigo Omushana Gw'Ebyobutegyeki EDGAR AKAMPA kandi studios of course nyine mo muhozi yo kam ogro munyarwaye kandi w'ikibina cy'abategeka n'aba Forum for Democratic Change ne mu chairman Sandra Katembeya kandi wabinje muri kumanya senior citizen aha kandi abona n'ikibina nicyo cyumwe Bright Muhumuza kandi wana chine cyane cy'abategeka n'aba National Unity Platform hamwe na mnywano wanje Innocent n'uwamanya itungo kandi ogu no munyashema ndabona ndakugambira ngo entekateka yone enyikiriza yene ya independent najangwa yene independent mind kandi njija ahabwa meyashema municipality meyashema municipality meya to be okay nabwe bitiko kubasa twanze na ndinza kuzowa Bright konka wobeno manyango kubasa kutunga umugisha oyoteresu yarabamu immediately ntija kukwata icyo tukwija kuzibara yanagambo bundi kubanza yayemerera mugwe ndikubasa kuje no misha Bright sima government ta ini rukumo rwendi 14 ukawa zero 1914 a Serbian student was killed
abantu bakurwa Australia habaho urutaro ubwensiyona in Tunisia a university student akaruga kurondumbu akashoma yaheza yaronda umurimo gwagira ki wabura kuyabe naguze nyanya abakansobije bamukwata ati mumpe nyanya zanje ngo to university mumpe nyanya zanje ngashoma umurimo nahe ngashoma university najeza nabura umurimo nishubure nyanya nintembe ba nyanya yakwata eziyabe yakoze yakwata petrol yakeshuko kuyaje cumitireho abantu bamukwasa habo kushasha yafa bambe we ku government yarwo government ko guhabwa nyanya yayi omuri na keja Sudan ikibireho nico kugira ngo bashira katembese be y'umugati engano abakazi bamugera ngo hati engudo zireke amagwaro garika tuzagurura konka umugati kuruke gutakutera ibindi byo na konka umugati akamaze kusinga karuru na 94% atakamaze myezi mukago mu ntebe kongo kitini sabashivu umugati ukabuye mu ntebe umugati hata Uganda nogereba ayayika amabati mazima gato ara president nyo kubireba manyabyo mwaino ko kubireba tegaka tuye president bana ba ministers 14 bari mu skando y'amabati manyo ne teka mu no studio mu tina mwana shobwa na y'amabati ukorengo bakwama bati ngo gutwara bwizibwera no gatwara mwizi urungwa nchatu amabata gatatu so now hati wara ministers 14 obarimo vice president chamasongo muri president obariho speaker wa parliament obariho prime minister suspect chief priest obashum nabanja ni kibaza akamazina nubwo batuza ni kibazo masango hati iwano byo Simba government tinyandira kuzisimba ko ngazi simba ngo yakora ki ujije kureba habo kuba research rujiro ko ni mukimanya mbere n'abakutureba ngo wajura obutekereza n'umuntu watekateka ngo najya nguzi no mutabariza ha polisi tegaza kumukoma etamutiro mukoti konga research sho wiri negira ngo polisi ne kubaza kujya nguzi okay GNTV hello yes hello yes amazina la watera yes hello yes amazina gauna watera okay kizana kana karayira bayita kiza katete yira kakubuza okay aba polisi tarumu ninga bana bahina raimbo abibira amabati harimo opposition ikibazo cyawe cyiza cyane cyane cyawe kigaruke akabura opposition ninga rera raimbo naba movement abuka okay nare muyonka harundi jo wari umra hello GNTV hello turiya wasivota amazina gaho gambira ukachahigura amazina naho watera mazina ya mukama Bosco watera ngaibi ya mukama Kabare okay akabari okay kibuzo ningo buhabuzi bwawe ekibuzo za aba ba movement abai this movement kabase kabara ni bakire ndetse bakabimaraho
bakekwaza muzeyi ngo umuzeyi arakwangiza bitari byo ibyo tukore tutahubwe n'abasohoza bona bakasohonera kimwe bakareka kugera zero. Okay. Akuba noreba n'ikintu cyo n'ukuza ati mu mutiga twaraka amabato gatwarira bo mu byaro bene wowe kokaza ukagabana mesi bina cyawe. Ageze ngenda mu kishobororeho buryo wowe n'amanyara mwenye n'aba bantu ndetse nk'aba uramanya cyane hariho porogaramu yanzira hariho porogaramu yaratanzwe umuntu w'amashanyarazi ari gutambara n'imodoka akakwemererwa ibyo waje mu mezi arakwata umuvuga kuriyo. So ibyo bintu ni ingeso z'ingenzi bakiyo. Okay. We bari mnonga. We bari mnonga gwe of course yanatera umurikabare kandi we bari mnongana na ubuhabuzi bwawe na n'integateka yawe no basakumiza muno twigitaho urukutera hasumu jeje yana basakora bamu ntubasa tuzakuba tukwata kandi tubasa break wo kiyono mariza nande ni kugira ngo umuntu yakweta umugenyi kubona nakushoborire nabahandikira bate nakweta na rukundo mpango mbona abantu bije bachakurebera rukundo mpango musiyani yabo yatuherire umuntu no yakubuye ati jene rukundo aturukure mpango twagireba rukundo mpango ako mwana karatarya umutenga yabye bihimba yashaka ngo nyama zawireho Unka watu hambaga no gera ari kubakiro udashiyo no twa kugira ngo unabwo ko kutuye mutoro 50 no ngo zigeze no mwishera rukundo mpango so rukundo mpango yajirebera kunana jirebera musujyane mbona rukundo mpango ya government tujirebire turango musiyani tejireki teru tujiro marwaro twashanga rukundo tari twazoma shumiro twashanga rukundo tari twazoma mangudo imihanda twashanga rukundo tari abarisa nibashujira hakati kikondera kwa bintu biri one embazi ekatemba habwo mushoro mingi gurengere embazi yendi y'amatungo kongana bwena nibagwana bariwa bajya kafura handi bagure embazi ejo nabajigura eyanga fuite ngo bazi mugwata mutwara leta ruguru mbazi wa uguru government because government is still shita NDA chebivuga byo kutabitekerezo niteka ngo kutabitekerezo yara kutasoma mbazi gwe numwe hanga ni baba gucibiri muri gukora ikindi cyo true ogushafira mitwara leta no ogucukango eguheta muri gende kugira echo nza mwene kecho na kumukigamba ngo nguno wanupa ona banupa binete banga number 1 number 2 akatareka mati nibara amateka kuri runana ebikobo bibiri akacupa kamizi amazi ukenyeganje bagayibwa so na bwecho muteza program nabo kutureba tihina ibwecheriri abarisa nibara abina ma hotel ejesha wata abana ma hotel ukakora ka riwejetango ni bueno abrupt spot check aba hotel hat be kwasiribati roji zirumbush roji zibag zimitwara ina etanu mukaka mushafu zirumbush aba tatu bagaje kuraba mburoji bwo mutwaro bagashanju kashatwe kunye n'abana bashatu haho murukiro babiri umwashwe muka hatinze mu kitanda cya gatembe cyo mutwaro mwe kuza gukora bishito tuzo wakabya kashatwe hati ya waje ni tunga business hati nije kunijo mukoti ngina ukoti ngenjakari ni ndarwanye zo na kwetu umteze program embera nimbi nani kushobora ngusave ko zugonera ka police nayo kubaza kujenguzi ikitongo cya kabiri kujenguzi ni nobaramuzi nobaramuzi maze tushomere kwetegereza ikitongo cya kishoti no government neha nibakasara nibatawudikaraka nibameya meya bakasara ziri mutemishoro mingi mutopo property taxi tujishashura trade grace tujishashura service wati tujishashura rento taxi tujishashura mutaho abantu bita bakora mutaho no mubizimbi bitu nabo mbatubishoro bwingi burengere kumukumara hotel taxi kumukumara kasasro ngumugesha shuri
enguzo ntwekora amizi koko nwategaro suweji naka line zikafakari mareri achane ozi bakazombeka orwizi bagombeka at obabuza mwikazo ese tukubaha nezachi konka Edgar shemure seranyemera atubara tisiba government yes and see me ekozoro gwitwa katete shemure sere ortino kwa katete erukozire nanga kugisima wazo mi rwaro washage mbazina na kugisima simegeri dene tubande criticize getari aha haro stongore ne moves university na government branch bo nibashomesa agyukubarira konka abana barujura hamwe akoro nitukora hamwe office yacu konka wareba ibakora bamwe umuntu kumumurimo ukamuha imitwari 10 akakusima ukashwangu yatunga ngo imitwari 10 kwezi yibuze break niyo abantu bakosaka sente kache muno nazo ngari asima konka ni ugutyasho na exploiting abantu really tindi kumanya na kuja ngapite yanyo kwenda bwejeza na hata liona asima ntwari kumbreta abantu tubati na hata namwe mshawe hata kufutari mwe na kine shonga kuzugu kumureba mbeno shemerwa mu kumunyiga we naje akije naje atinyukuri nipimo kabone cyo kurya n'icyo kurya ejo kurya no kurara nyonga bitegete ngwatiwe ni wakuyono jotere kamutacha mutanga manya is a general problem no you see it is a general problem hati government kama kupasike cyo kweta nguni minimum wage bill so you're taking advantage no it is a general crisis do I own a factory do the government officials own factories and in those factories they employ thousands of Ugandans with degrees and diplomas bakora emitwari 10 emitwari 8 emitwari 10 habo kwataretse rucuba kwaka tiba kubigana NSSF no bawe mishara mice tiba kutunga ubuhereza atushange bizibu birya waza kampara factories z'abashayira zona zikazo mu bishara so obuteza program n'abaturikize wano ujye musime government ngoti yaje kugisima tungajo echankabanje iki kugisimira isima bokweza environment yo korora mukabasa ku employee ngo ndijo mu pichi negura miliyoni 1 n'emitwaro mushanju India wato transporter ukagitaho n'amagoba n'imishoro kabe negura kamiliyoni 1 n'icyo yes India ma pichi boxer bazikora India true ukishana wana ukamaza singa nibi konka boxer bazikora India negura miliyoni 1 n'emitwaro mushanju sabiga konkati ya boxer omuyugara kujigwa na miliyoni 10 miliyoni 9 wala kujigwa muzatu gende bindi kutoka wala kuwa ne cash iyi kuteka na cash na yo wajine ko bank ni bari bakwenda miliyoni 5 no gure motoka miliyoni 8 ojigura Dubai ojigura Japan oikaha bakushora umushoro kwa miliyoni 2.5 umushoro guteza na mirundi mukaka ese zo guzira motoka so kandi itwe mutakande ba TV ni nyamaga nguburaita kwenda kushosha umushoro nguburaiti munaje government abantu batoba ibyo kushasha munonga kugira ngo n'umushoro tuguha ubuhereza tukugira ki ubure kugira ngo tungo ubuhereza orukumarira kabire tire shonga no kushashura umushoro habo kuba kabe ni mango umushoro kunashura niza kuzumwa iboro tunge mbazi ngabe ni mango umushoro kunashura enguzo wanje bazikozire tumwene urusono by'abantu ya orukumarira na nejo akaba ine issues za communication issues zibindi kuko at least ukoshera umushangaro gutayemeriro ayemerire hona kakora sibone bakakora ubwo twatusoroza billion ine cyo atu tusoroza billion 11 billion achebezendizo atuwa muri banyakaje byo na commission ng'amashomero na arebe binebi akamashomero gona yana commissioning they are called conditioned grant conditioned money from central government it to understand this locally collected money essence shows it shows hotel taxi trading license tax parka bus parka mwende kumwagwa kuzire gureda n'ibindi kintu manya gureda gureda ya proper tax je number 1 number 2 na bweke ekeshe kutunga twasime gureda ya Japan
yaguri ya China ya milioni bina baji barra biliyoni emwe n'eshweka hata abantu utbreak yemera TV utsima government ngisime ki kandi wordo kweterese mu joti bright iki ni kintu bachikoze cyakwebwa cyanye bwanisha bukusasa kunganya ngabwa nani wikitensa EDGAR ndamu tinyine rozo ni yona abantu abakurye emibazi y'ababuriri bakarye ngutu bakarya amashobora bwito bakarya imirimo yito bakarya amabati hat utbright yemera TV amashanyarazi abakora abakwasa amashanyarazi bona birge kwija bona barabatajya omu Africa Uganda niyo kubanza kusera amashanyarazi arabahera ko kagaza Tanzania basogagaza Rwanda kakagagaza Kongo konkari guraje kushira mu Uganda sana utsima government kamwe sima government akagambo kamwe turi kuhendera turi kusima government weno shoku mwaze ni watata sikia mani sima government wele ibyokoze nagisimaho no boro takwasa kuvuga yuna break mukachomu no bwo chitokaje tiki konka iji government yegarkemo abantu na kuyabarenga yegarkemo emanyango hari umuntu wa burinju oriyo nabona nyencha gaito tugisime twara abana bitu babone mu tware twazoma rwaro twatonge mbazi nkito itoyoshanga mpaka turakurokarga mutahire na nushu rera tujungire mu gisimbe kandi wangambere byo businge hariho kurara tabyame nguko obusinge rero notambura uko mutando taguze je okay wewe mnonga moze kagambo kamwe turi kumarira akagambo kamwe nkweza government nada kugisime ko ibintu bishaka cyo kubanza leta mbazi y'abantu mbazo mu rwaro muno bere ngitara kumaje icya kabiri leta mbazi yende konkana bwe huriye government leta mbazi yende leta mbazi y'abantu aha icya kashatu ehereza abantu obuhereza esi abantu bahereza rero abantu babagikorreje bagisime kasha abantu twomushoro twomushoro abantu bamushoro wabari mnonga moze inako kandi kwenda kambira abari bakureba ati ten utakansigwira kugenda ane kintu kikunsasa buri myaka itanu kwe kwatera karuru demokrasi ya NRM bakatwara Gaga statement yao buri myaka itanu kwe kwa tera karuru that's enough Dente cheza kutera karuru itwa abantu tuje twegore nguto twate muhoro oweito burunji wanze twate muhoro buri izoba oteri cyo kuraro zanguto ohinga wotahingire bakutum chomi nani mbe hawaru bayagira watere sumurukuru kashikaro mukazi muri road ariko bya abantu unadakora abantu road uno kukoma hawo kuba right umuntu atana no gukora abantu nacyo cyaza kubishizeho kashi twenda kubuza sente we naziye nambwe tureba na kashari nyenda kusima bebeza babi webiyambo adastaba nabagezaho nabakibinaje abo nimbasima naba kashunyu nyoni ngamba amazima naba NRM ko nibagezaho kake konka bari obuhereza bwono bundi kugenda nimpurira roida nahereza abantu iyo tine cyo warebe tikumumanya no wakati okay reka twitkomera inaze Because ni jani yoni expect ya kugira kuyasima yasima woman MPA yasima na chairperson wa C5 ni expect yoftan kana kateshi na ukateshi bo mkwatizara baju atesha gahabantu nekazi gakora nyine bwambo nkabishatu ebikwenda kusigera bo kutureba agent TV na mnonga abanyashema bati ngukira kubanageje ecyo kubanza ejesha tiyo kuhabara government ngo ngire biyakora twatukine government ya NRM iyo yonka ishimiye gukora
cyabuzire gukora mu gisanje cyo kubanza icya kabiri wabana ukireba no urara umuntu utine mu mitwaro 10 umanye ngo niwe turiyo tugambaho iwe niwe sigira ahigo umukatiro mitwaro 10 braid nagihereza umuntu wa meza 3 ogogu umunyarubaya actually yabo umunyarubaya wo kubanza gukoreba ngo tarukusima government ya NRM abanyarubaya yani muguma ngo bande ngo bacukuru barete mbazugwente kubara leta mbazugwente waguzente 10 ukaza kushomesa umwana ntare ono muto gwawe no barke nabaho ushomesa manya kutakubona mu icyo kizaba icyakashata cy'ingwanda kwirukana nacyo mutebukansa program ninya nangunyete ababona abokura ntusasi kwihangari yetu turijeyo tugambe ekiriyo nkiba Kenya twenda kukireba mu Uganda kugira ngo bundi twabasa kuteka hembera abo kuba nyowe imyaka yandi inareba hate kindi yo nindeba ninyebuza naza kumara imyaka 10 mu Uganda ninja kubandinda hatu ba standard katembe yabo batusigire abo bariyo myaka atana hati nyowe naruga eshaheje naruga kuza kuko wanje nza kushoboza zintini hati ninyebuza kasubampa yunke sande ndijo so ekindi kushaba abanya-Uganda nyowe nyine independent mind tindukaja NRM tindukaja FDC kuyonye Gw'Ebyobutegyeki Burundi ahi burabe buri niyo ndukuza wahenda no simonta government nahenda kusima government ni sima government etari ya NRM yes ngamba ngo sima government jero utaka yuwenye ndonjiroti sima NRM ningo sima government nagambe cyo rode ni ngamba government twinemu aba junior opposition tukwe sima NRM kare twende NRM tinkubasa kugisima nabana kugira ngo kurugaha kuzo wanje ninja kushoboza zintini ninja kugisima nanje gwire ko burashike konka hino kwikankagira nti naho wahinahe kugeza kugisima ebi bintu bitana hinahe kugeza abo kubanza no kugira ngo netwereza yankeze sha ushango rya TV TV jiyane ya gishara ho tingugambiro kasije cyangwa abanyemishoro no munyaba bakaba ba uri kumarira innocent ebyaba national unity platform na naba FDC nyowe ndi independent extension wajikora yo no kureba katembera tindi kumanya senacenga iwe nkawa FDC nkawa NUP gambe byawe ebine bya innocent no amanyitungo mushana gwashe mu municipality tindi kwenda kusima government abo kuba nindeba uryo mu government umwana Abel Kahara meya witu wiko mtawe ninyebuzana wona atungeza ro government nibamuhese zo koreta wini municipality keshanka kabohe so nasigara ndi innocent no mama obare unonga innocent katembera yatsibuye break ni yaheza kutsiga ze muhabwa mu kabishata yende okay reka ahagushaba kwa break nereka mukereze bigabo kabyo sinesize obare munonga tingurira kugambe berahare kucira ebiri yaho muri mbarura yenda kumanyisa abanyambarara ngo hati mugeze ukwetegereza mushoborokerwe muronda abantu bashimye kwani batware STITG ekagendo misho tukarwanisa uburwenguzi state yambarara ekakurakorana ekagira accountability umunyambarara kamanye sente ze kizorukora konka kutari kugira ngo tugumane tugendera okempumi uzimaze mataho manye sente ze tuzicukora mwe bare kutureba aba basabwe umusaza umukireki abandi bagojegire konka mwataho ka TV kanyu mwajya nkato ihangane turebe abanya-Uganda bafutenses handi burareko webare mnonga kandi nimbasima webare innocent webare bright webare chairman katembea webare of course muhozi EDGAR AKAMPA kandi gwabagure Omushana Gw'Ebyobutegyeki ndija kwatagana hizo ya nyenchakane omukasheshe bishibwe twashesha omukasheshe au morning blaze utakagize karagaho GNTV mukama agumeni We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want.